اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ عندنا النهارده بطتين قمر 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 وخليتهم كده قشطه فله بتنور. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل البطتين دول ازاي. دايما الناس بتشتكي ان البط بيبقى سمين وبيبقى دسم. احنا عايزينه دلوقتي هننزل منه السمونيه او الدسامه بتاعته دي. تعالوا نشوفها بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا هنشوف هنعمل ايه. معايا دلوقتي بصلايه وطماطمايه كده، وبروح دعكاه بقى من بره ومن جوه كده، بس ببقى عصر الطماطميه قوي يعني ماشي، وببقى مقطعه برده طماطميه على البصله وبحط البصلايه كده عليه، وبروح جايه بقى دهنه من فوق ومن تحت وايه، وزي ما انتم شايفين كده يعني بعمل له عمليه ايه مساج. معايا حله كده فاضيه على النار، وبنزل بالبطايه كده وبنزل بالبطايه التانية. بسم الله ما شاء الله. الحله معايا كانت كبيره، فبسيبه كده يا جماعه يتشوح، عشان ديت بقى الخطوه دي اللي بتنزلي منها السمونيه بتاعه البط او الدهون بتاعه البط. كده بالطريقه ديت هي الدهون بتسيح والسمونيه بتسيح منه، وبتسيبيها كده بقى ايه تسيح كده. طبعا في المرحله ديت بكون حاطه بصلايه وطماطمايه على النار، بس طبعا مش بحط الحاجات ديت الا لما بكون خلاص الدهون ساحت منها وبصفيها. بس مش عارفه الحته دي ما جاتش ليه صراحه انا مش عارفه الحته ديت يعني ما جاتش ليه، وانا بصفي منها ايه الدهون. طبعا دلوقتي انت لما بتحطي الحله كده وبتحطيها الدهون بتروح نازله منها، بتروحي جايه مصفيه الدهون بتاعتها في طبق، بتعملي منها ملوخيه، بتعملي منها اي حاجه. دلوقتي انا لما شوحتها كده على الجنب ده والجنب ده وخدت لون زي ما انتوا شفتوا كده، رحت جايه حاطه عليها ميه مغليه، حطيت عليها لوري وحبهان وفلفل اسمر والبصله والطماطميه، وسبتها ايه تعيش حياتها كده وتاخد وتدي بشكل ودي. دلوقتي معايا الرز غسلته وحطيت عليه الخضره، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت كمون، وديت كل البهارات طبعا انتوا عارفين هي ديت اللي بحطها على ايه على المحشي بتاعي. طب انت مش بتعملي لنا ليه يا جماعه؟ انا بعمل محشي كتير عشان اوريكم كل مره اعمل الصلصه وكل مره اجهز المحشي، يبقى هتاخدوا مني محشي كتير. كل اسبوع كده انا بعمل محشي عشان احنا بنحب المحشي. طيب دلوقتي حطيت الصلصه بتاعتي كده، اللي شايفين الصلصه بتاعتي جميله. وتعالوا دلوقتي معايا ورقه خضراء كده او ورقه كده يعني مصفره، وبروح حطها في قعر الحله بتاعتي كده، وبحشي بقى حله محشي كده. بصوا روعه روعه. بروح حشيها كده يا جماعه، واروح جايه ايه زي ما انتوا شفتوا كده، بروح لفه المحشي كده، واروح جايه اللهم صل على النبي، بروح جايه بقى ايه مخلصه حله المحشي كلها. بصوا المحشي كان في ايدي، ورقه الكرنب كانت في ايديا جميله، ولفيت حله المحشي كده وخلصتها. معايا دلوقتي الشوربه، بشيل الريم بتاعها كده يا جماعه، وبروح شايله الريم بتاع الشوربه. شايفين الشوربه صافيه وجميله. دي بقى السمونيه اللي انا كنت صفيتها من البط، بوريها لكم. ديت بركنها، بروح عامله بيها ايه، اروح عامله بيها مره يكون مش عندي مثلا شوربه اعمل بيها محشي، اعمل بيها ملوخيه، اعمل بيها قلقاس، اي حاجه. طيب دلوقتي بروح جايه بقى ساقيه المحشي كده، وبروح حاطه معلقه صلصه من على الوش، وبروح حازه الحله كده زي ما انتم شفتوا كده، وبروح جايه مولعه عليها ايه اولع عليها البوتاجاز، بس دايما لازم احطها على نار عاليه. وبعد كده بروح شايفه البط بتاعي كده. عايزه تعرفي ان هو استوى ازاي؟ بتروح كسره الجناح زي ما انت شفتي كده، بتلاقيها كده بسم الله ما شاء الله. وعندي حله المحشي شايفين بسم الله ما شاء الله تشرب، بهزه كده على اساس ايه يعني يستوي كله معايا، والحتت اللي هي ما كانتش بتغلي تغلي وكده. طبعا طلعت البط بتاعي كان استوى خالص، حطيت عليه تبس الرمان وبدهنه كده من فوق ومن تحت ومن ورا ومن قدام بقى وايه، وحاجه كده قمر 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 قمر. انا ما حشيتش البط دوت عشان طبعا عندي محشي، ما ينفعش ان انا احشيه يبقى يا الرز يترمي يا المحشي يترمي، حاجه من الاتنين. دلوقتي دخلته الفرن، وتعالوا شوفوا دلوقتي البط بتاعنا والمحشي بتاعنا. وحبه عملت بقى حبه لسان عصفور جنبهم، كانت كده حاجه جميله خالص. بسم الله ما شاء الله. شايفين البط دايب معايا ازاي، والمحشي كان حاجه جميله. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.